Emakhosini umhlambululi samba singamabutho. Please don't forget to like and subscribe, and also ni commenteni please. Ngiyacela ngicela ubafakele inamba yami, bangibuza inamba njalo please. Ngicela ubafakele inamba on screen, uzoyithola uma ufuna ukukhulumisana nomhlambululi. Umhlambululi ukhuluma ubheka ezomsamo. Nanoma ngabe bathi uyatatazela kanjani, abathakathi bakuhlupha kanjani, siqale emsamo indaba yethu. Ngoba uma sizolwisa lawo bathakathi sizobe sidlala. Bafakwa ubani lapha emsamo kubalekile. Why kungani imimoya izingenela? Alright. Inkulumo yami yanamhlanje, itopic yanamhlanje, umoya uhamba ngomoya unjani? Omuphi lo moya uhamba ngawo? Ingabe umoya omuhle noma umoya omubi? Umoya omubi awukwazi ukuzingenela uvele ube uhambe nomoya omubi. Uyafakwa noma wena uyaziyenzela ngendlela yani yokuthi nihamba nilala noma kuphi, abangane niba nabo. Ingakho impilo kamoya maseyiqala vele ngempela seyisebenza kuwe, awufuni umuntu. Ngoba the energies isuke le spiritual man sakho sisuke sikususa kwi-surrounding embi, because of bazi kahle ukuthi abantu they carry bad spirits. Ngeke sibaleke ukuthi emsebenzini bakhona, kodwa iyakuyenza ukuthi ube wedwa. Nike nibabone labantu abasemsebenzini ukuthi hey uhlela azikhulumela, azihlelele ayi1, ukhuluma 1 2, akanikwatelanga ukhuluma 1 2. Abantu esebasaba imimoya emibi from ebantwini, noma abantu abasebafundisiwe batshelwa ngemimoya. Yabona makube uhlambulekile uhamba nomoya wesithunywa, awu entertain everyone. Kakhulu emsebenzini uzosaba ngisho ukudla kwabantu. Ushuthi wenza sure mawunesithunywa esihle ubalekela izimpi, ubalekela into ezimbi. So mina bangicaka abantu abathi unejazi lo muntu unesithunywa kodwa uyocela inkinga ebantwini, uyangicaka. Umuntu onesithunywa esihle akayiqali uyasukelwa njalo. Yes ngiyaye ngisho ngithi phela komuntu angifuni ngenza ibhari, angifuni ngenza isilima, ngoba uthi nginceda abantu, ngiyakhuleka bese ungenza ibhari, ngiyakhulula ke bese ngitshela ukuthi ungazongibhedela. And izimpi zami yilezi ezingibheke ngqoso, kodwa ezilongise sele koneni ngiyayihleka ngithi abangisapha. Kodwa maseyiza kimi ngiyakhona ukuyimela. Yazi uzwe ngathi kukhona umoya ophakamayo. Now umoya onjani ophilayo kuwena? Ngoba lo moya lo ophilayo kuwena ukuchange ube umunye umuntu mawudakiwe. Lo moya onjani lo okwazi ukulalisa nabantu abaningi esikhathi esisodwa? Umoya muphi? Ingakho ngisho ngithi yebo igama lesifebe nizolikhuluma la emhlabeni, kodwa ngale kwamoya sibona more than lobo bufebe abenzayo, lobusoko obuyenzayo. Ihamba ibe umoya othize, umuntu wakubo othize okufanele ususe kuyena ngoba wagcina umbulala owakini. Wagcina bulawa umuntu. Kukhona ama spirits azo revenge, and si dangerous leso spirit. Sithatha nanoma ubani ekhaya. Once umuntu angahamba azofuna ukurevenge kulaba walimazwa khona, angakuchange. Kanti ke mawumuntu kamoya kwamele kube khona uthole umuntu oright uzokutshela ukuthi no, kofanele ukuthi uchange isimilo sakhe, ngoba uza ngolaka olukhulu. Asimhlambulule simehlisa ulaka ukuze azokwazi ukulwa ngokukhanya. Ngoba uma azolwa ngempi kanjalo umthathe ezro ufike emntwini uthi hey ngifuna ukulwisa bani, sekakubonisile amaphupho ukuthi ngibulawe umakhi wakho noma ngibulawe ubani, then wena ufuna ukufuna inkabi ufune bani ukuthi izokulimaza. Impi kamoya ayisebenzi kanjalo, ayisebenzi. Idlozi liyazilwela. Ukuphakamisa yena ngokugcoka ingubo zakhe noma ukumhlambulula uyakwazi ukuyozilwela, ngoba angikhumbuli kunedlozi elibulalayo, liyakusogolisa, liyakuhluphekisa.
Ngicela niyazi nidote down is very important. Idlozi alibulali kodwa lizokusafarisa. Uyozwela wonke umuntu. Nalothi uzama ukunceda angene enhluphekweni naye. So umuphi lo moya? Unuke lo moya okuwe. Ngabe umoya ongakuphi ukuthula? Yes, ulapha kini. Ngabe umoya amadoda angena aziphumela? Yebo ukhona lapha emsamokeni. Ingabe ingakho ngithi hlolelani umsabo. Isikolo sikamoya sisekhona noma kunini as long uready isikolo sikamoya ngeinhlambululo zikhona. Kuhlambulula imisamo kulungiswa impande nje yonke. Please don't forget to like and subscribe.